Kakak
henerasyon. Ilagyo ni pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabaluan ni ing Birhen Maria. At kinagliyalalang ning banal a Espiritu. Igpami at syuka banwa, misang banyang lagyo mo. Datan kaya kaming kayarian mo, may pamintuan nilob mo kaya ti sulipan ti banwa. Ing kakanmi king Aldo, ibiyam mo kaya kami king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami rin sa Ring sablang babait no niya panaman imbunga ni nga tiyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ani kwali pa ni Ginoo. Malyari kabut ka na ako, ang tinggig kas mong amano. Bapo Maria, mipno kaking grasyeng Ginoong Diyos sa tsukeka. Nuan kakaring sablang babait, nuan niya panaman imbunga ni nga tiyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At nakisaw tiya kaya katamo. Bapo Maria, mipno kaking grasya. Ing Ginoong Diyos sa tsukeka. Nuan kakaring sablang babay, at nuan niya panaman imbunga ni nga tiyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Indo ning Diyos. Bami nga pa ngayon tuliran na bang naning pengako ng Jesucristong ginutamo. Manalangin tamo. Tapukan mo sa pong grasya, ginuming Diyos, ding kaladwami, anampat king pamamalita ning anghel, akilalami ing pamikatawa ng taong Jesucristo ng anak mo, wali na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana, ing ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sapo iti, king ginuming Jesucristo. Amen. Ligaya king igpang at king anak at king Espiritu Santo. At imoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king ananangga. Amen. Ligaya king igpang at king anak at king Espiritu Santo. At imoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king ananangga. Amen. Ligaya king igpang at king anak at king Espiritu Santo. At imoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Kilagyan yung igpang, ampaning anak, ampaning Espiritu Santo. Amen. Pasibayo po, mayap ayabak kaya kayangan, at yuta na king kalima ng Domingo ng Quaresma. May tipon tamang ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po rin kaya katamong kapatid. Monsignor Francisco Lansang, William Yao, Miguel and Lilia de Chinco and family, Juanita Santos, Rodolfo and Vice Governor Lia Nanay Pineda and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calara, Adrian Margos Calara, at mo rin the Mr. and Mrs. Alan Vitog and family, for the spiritual and physical thanksgiving of Uncle Pete Nepomuceno, for physical and spiritual complete healing of Alicia Biray, Antimorin, King Kebaytanang Apolia, Kairel Villafuerte, kapagnasan at pamanantabi ng Banal Espiritu, Janet Lim Napoles and family, Natividad Gangcuangco, Herminia Reyes, Jonard de la Cruz and family, Teresita Cruz and family,
Pilar Francisco, Rosana and Corazon Clark, Claire and Gladys Cochon, Jonaline and Jeline Celso, Arnold and Fel Vitogen family, Belicario family, Rodolfo and Vice Governor Nanay Pineda and family, Mary Christy Lebon, Lucia Manehe and family, Simbulan family, Olivia and Jennifer Balatbat and family, Japibuan and family, Melissa Dunca and family, Limiak Presas and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Dizon and family, the Holy Angel University community, the administrators, faculty members, and non-teaching personnel and students. Consuelo Mendoza. Paraking Malwadang Kapaldanan, Sister Agnes Goyena, OCD, Monsignor Ristuco Cuevas, Teresita Cruz, Herminia Reyes, Father Larry Sarmiento, Sister Agnes, Johanna Ciela Cruz, Joy Espino, Jess Magat Sanchez, Cecilia Miguel de Castro, Engineer June Tiaco, Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, para karing kaya katamong kaluguran amiyang nabi, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquin Between, Alfredo Chau Chua, Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonio Reyes, Maximo Chau, Antonio Dizon, and Lourdes Dizon, Fernando Barameda, Juanito Belicario Redentor Magat, Eloy Antonio Benaventura Cruz, Jose Suarez Sr., Manuela Suarez, Misael Presas, Anselma Chopaco, Alejandrina Rosario, Reynaldo Reyes, Chito Reyes, Carmelito Sanhonco, Alejandro Aison, Julieta Aison, Mario and Jesus Aison, Eduardo Aison Sr., Rosendo Aison, Pablo Aison, Jose Roel Tixe, Democrito Aison, Martina Niles, and Gracia Gonzalez Colis, Frances Angela Salas, Enrique Belen Aquilina, Juliana Agustin, Jose Alejandro, Lucila Basilio Wong, Freddy So, Anselma Chopaco, Alejandrina Rosario, Natalie Perez, Simplicio Perez, Ernesto Halili, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Aristides Suarez, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Camilla Soto, Albert Fernandez, Horacio Sr., Purisima Castro, Romeo Gonzalez, Cecilia C. Amaba, Dingeganang Mete, Ulaniting COVID-19, pangaditala mo na naman ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalolo ning Ginoo. Magbalik na kakanako, nakatatakot pa kanako, tanaman numan katas turupula, doko na kakingahos kukeka, malanggaw na nakang panenaya,
kaming enina muli na ka. Pinlasan mo pamangan mo makasaliana, malawos kaming kayaryaning bayong Kilaginig pam poning anak ang poning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatad, king Ebanghelyo pong inidamdaman tamo, Jesus, binamuni Lazaro, ibat king kamatayan. Adwanta mo po king Diyos, king iba mo nakatamo muna naman, kaniting COVID-19. In Diyos, nung makanano ng pepaintulutan, imibait siyang meto nga bulag. Makanyan muna naman king Ebanghelyo, pepaintulutan na ing mataying kakaluguran at kaluguran na Lazaro. Dapat inyang pepaintulutan iti lalong may yakit ing upaya na ning Diyos. Bibulalag ing kayang lugod, ing kayang upaya, mas dakal ing akit tamong grasya, kaibat na niti, uling Diyos, kaluguran na katamo, nakatamong paboren. Bankanita po lalo tapang maging karapat-dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumaban, sisyan tamo po yung katamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, may kakeni at lawan mo ring sugat at pepasari na kaya kami ning pamikasala, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ibuklat mo ring pansyon ning kaimutan, anong numi kitkot ingkekeng sarili. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ibangon mo kami, ibat ka ring kutkutan mi, at ipayabot mong mibiyebye kami king kaganapan, ning sinubli mong mebye-bye. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayupaying tuto pakaluluwa na katamo, at king pao patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king be alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning biyemi, pagnasan mo king miye mipnong tula, inanak mo, bibitasan na kaya kami, ako, in pamanyabling miye ating biye. Emo'y paintulot mawala ing biye mo kaya kami. Dayo mo kami karing kekeng pamikasala at takot, busal ning pamag-alilangan at kapagsubukan. Bustan mong apayabot mi, karing aluwa ing kapanayan ming miye alang kapupusan, ating kamo para kaya kami, kapamilataning minunanang ibat king kamatayan, Yesu Kristo. Itigan puhadlan mi keka, king kapamilatanan ng Ginoong Yesu Kristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo, at ding banal Espiritu, metong muking pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ni Propeta Ezekiel. Magsalita ka karing malen kung Israelita at sabihan mo, ing ako, ing Ginong Diyos, ibuklat ko la ring karelang kutkutan. Ilwal ko la at yuli king bansang Israel. Potang abuklat ko na la ring kutkutan, nun lamikutkut ding kanakong memalen at alwal ko na la. Akilala ra
kanita ing ako ing Ginoo. Ibiye ko ing pangisnawa ko karela at pasubyan ko lang miye at pabustan ko lang manoknangan ing sarili rang bansa. Kanita akilara king ako ing Ginoo. Pengako kong daptan iti at tunay daptan ko ako ing Ginoo ing magsalita. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Dalit a pakibat, impakibat tamo, King Ginoo, ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. King Ginoo ing lugod alang kupas at parati ang makasadyang magligtas. Manibat king kalalaman, mamaus ko keka, o Ginoo. Pakiramdaman mo, ing awos ko, at ing pamanyawad ko, king sawp mo. King Ginoo ing lugod alang kupas at parati ang makasadyang magligtas. Nung tandanan mula mo, ring kaya kaming kasalanan, ninu ing emiatulan. Dapat ikaw patawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan. King Ginoo ing lugod alang kupas at parati ang makasadyang magligtas. Sabi kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang pengako mo. Panayan ke ing Ginoo, mahigit pa king pamanaya ning bante, king panyatang ning abak. King Ginoo ing lugod alang kupas at parati ang makasadyang magligtas. Israel, manalig ka king Ginoo, ing lugod na alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Iligtas ne ning Israel, ing balen na, ing sabla ng panikasala. King Ginoo ing lugod alang kupas at parati ang makasadyang magligtas. Ing kaduang pamamasang ibat, ing sulat ng Sa Pablo, karing tao Roma. Kapatad, detang manusik king agyag na ning katutubong pangatao, era malyaring apamatulan ing Diyos. Dapat, kayo mabibiye agpangking adwan na ning katutubong pangatao. Nune, mabibiye kayo agpangking agyag ning Espiritu. Nung tunay pining Espiritu na ning Diyos, manangan niya kaya kayo, minuman ing ena panaknangan ning Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung i-Kristo, manoknangan niya kaya kayo, mateya man ing katawan, uli ning kasalanan niyo, mabiyaya ing Espiritu yu, uling pepabanala na kayo ning Diyos. Nung ing Espiritu ning Diyos, ape posubling miye kang Jesus, manoknangan niya kaya kayo, ing pepasubling miye kang Kristo, pasubyana la namang miye, ring katawan, yung malalaso, kapamitan, ning Espiritu ng manoknangan kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ligaya kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligaya kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ako ing pamanyugin at ing biye, nga naning Ginoo, ing maniwala ka nako yamate kapilanman. Ligaya kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin. pamamasaking mayap a balita, agpangkang San Juan.
ligaya kaya ka o Ginoo. At imeto nga taong masakit, ing lagyo na Lazaro, tao ya Betania, ing balen ng Maria, ning kapatid ng Marta. Maria, ing mitukop pabanglo, at minamulis karing bitis na ning Ginoo, king kapamilatanan ning kayang buwak, kapatid ni Lazaro, ing masakit. Inya, pepabalita ra ding may kapatid a babae kang Jesus inganti kanini. Ginoo, ing kakaluguran mo, masakit siya. Inyang tinggap ng Jesus iting balita, sinabi na, ena ikamate iting sakit. Nune milyari iti para king ikaligaya ning Diyos, baning anak ning Diyos, may paligaya niya kapamilatana niti. Kaluguran na lang Jesus ni Marta, Maria at Lazaro. Inyang abalita ng masakit si Lazaro, may natili pang duangaldo king lugal anong nuya karin. Kay bat nanita, sinabi na karing alagad, tara, magbalik tamo, Judea. Maestro, nga rading alagad, bayo pa mo pignasan na kang basibasan ding Hudyo, ngini magbalik na nakamang karen, nga ng Jesus karela, iyawari labing adwang oras, ing patingapon, iyang mitaki ding ninuman lalakad, king masala, uling akakit na ing sala na ninyato. Dapat, mitatakid siya ing ninuman lalakad king bingi, uling alang sala kaya. At nga na pa, matudtod siya, ing kakaluguran tamong Lazaro. Dapat puntalan ke, baking gisingan. Ginonong matudtod siya, nga raring alagad, mipaldan niya. Ing burinang sabi ni Jesus, metene Lazaro. Balara ding alagad karaniwan ang pamanudtod ing amanwana. Inyamalino ng sinabing Jesus karela, metene Lazaro. Dapat king uliyo, matula ko king ala ko rin. Ban maniwala kayo. Tara, puntalan tayo. Ito mas ang mayabos kambal, sinabi na karing kalupan ng alagad. Tara tukyan tayong maestro, manong Mateo, matitamo muna naman. Inyang miras ni Jesus, abalo na king apat ni ngaldo mikutkot Lazaro. Malapit sing Betania, king Jerusalem. At ingatlong kilometro manibat ka rin. At dakalang Hudyo ring dinalo ka rin Marta at Maria, para lang damayan king pangamate ning kapatid da. Panandam ng Marta king daratang Jesus, tinipaya at siganane, melapwan niya'y Maria king bale, nga ng Marta kang Jesus. Ginonong at sukakiti, sana meting kapatid ko, agyang ngini balo ko king ing nanuman adwan mo king Diyos, ibiyan na kika. Miyang pasibayo yung kapatid mo, nga ng Jesus kayo. May kibat siya Marta, balo ko king ngayang pasibayo king taulingaldo. Sinabi ng Jesus kayo, ako ing pamanyubling miye ating biye. Ing maniwala ka na ako agyang mateya, miyang pasibayo. At hindi naman mabibit maniwala ka na ako, mate kapilan man. Paniwalan mo ite, huwag Ginoo nga nang mikibat. Paniwalan ko king ikaing Kristo, ing anak na ning Diyos at datang kete king yato. Pangasabi na niti, may Marta, at tinaos ni Mariang kapatid na, at sinit na kayo. At siyang maestro, kukutang na ka,
Padam ng Maria kaniti may malagwayang tinikdo at siya lubungan pamiras kanito'y Kristo king balen at siya paking lugal anong nune siya ganan Marta. Iyang ikit deng may malagwang tinikdo at linwal tikyan de Maria ring hudyong darami kaya king bale. Balara muntay king kututan ban manangis ka rin. Miras siya king lugal anong nuya ka rin Jesus. Panakit na kaya si ni Claudia, Maria king arapana at nana. Ginoo nga tsuka keti, sa namiting kapatid ko. Panakit ng Jesus king Maria minangis siya at pati ring hudyong kaya bena. May nisnaw yung malalam at may tagkiya kapanandaman. Nuye kitkot na ng Jesus karela. May kibatla, may kenigino at lawan mo. May nangis si Jesus, inya sinabi rin Hudyo, talagang kaluguran ni Lazaro. Dapat ding mapilan sinabi ra, pepasala ni mataing bulag, bakit pepaboreneng mete Lazaro? Pasibay ang isnawang malalam ni Jesus at kay ba't mintay king kutkutan. Iti metong yang lukib ang makatakap batong maragul. Ilakoye ing bato na nang sinabi ni Jesus karela. May kipatsi Marta ing kapatid ning mete. Ginoo mamaw ni kanyan uling apat ning aldo makakutkut nga ng Jesus kaya. Kuwari sinabi keka, king nung maniwala ka, akit mo iligaya na ning Diyos. Inyali ako ring bato. Tinalangaya banwa Jesus at ngana, Igpa, pasalamat ko king pakirandaman mo ko. Balo ko king pakirandaman mo ko kapilanman. Dapat sinabi ko iti ulira ding taong nga tsuketi balang maniwala king ika ing mitubod ka na ko. Pangasabi na niti, kinulay tiyang masikan nga na, Lazaro, lumwal ka. Linwalya ing mete. Makabalot la ring gamat at bitis na king telang pamburol at ing lupa na makabalot siyang imalan. Kalagdan niya at paborin niyang lumakad nga ng Jesus karela. O initi, meniwalala kang Jesus ding keraklan, karing hudyang dinalo kang Maria at menakit king tepat na. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapuriyan ka, O Kristo. Maya payabak po kaya kayman, ikayo pong kaya kaming parokyanos, etiking Holy Rosary Parish, Angeles City, at ding aluwapang sisimbang yung kasalukuyan, good day kaya kayo man po, deng at karing may alawang bansa, kumusta ko man po. Kaya ni po, babyemi, ing pamawamusta kaya kayo man, sana tiyo kayo nga kayang masanting akabilyan, king saop na ningapong Ginoo, king kayang grasya at lunos at pakalulo. May papangadinam po. At yuta na po king kalima ng Domingo ng Kwaresma at king tutuking Domingo magumpisa na po ing Semana Santa, ing Holy Week. Ing kakatamong pagsadyan, ing peka-importanting diling kapag masosyal. Ing Maleldo, the Paschal Mystery, ing pamaylasa, kasakitan, kamatayan, at pangasubli ng mebye ning kakatamong Ginoo. Ngayon pong kalimang Domingo ng Kwaresma, stuya pong stu, Lazaro Medea, binanguni ning kakatamong Ginoo. At nung
nanong milyari kang Lazaro, metei Lazaro, ing kakatamong Ginoo binangune, makanyan muna naman ing malyari ing kakatamong Ginoo. Ing mete, binangune, may balik ing biyena, sinubli ang mebye, sibli na ing biyena, Jesus naman ing mabye, kailangan niyang mati. Mateya para karing kakatamong kasalanan. Makanyan munan po itamong talasal pantaya, agpangking kagong pamamasa, tinggap taya mo na naman ng Espiritu na ng Diyos. Itamong talasal pantaya, matetamo, datanging panawon, dapat etamo manatili king kutkutan, kalupan ng Lazaro, kalupan ng Jesus. Itamo, sublita muna naman miye. Lawan tayo po ing Ebanghelyo kasanting na metong ya pong the gospel of hope. Diri na nakatamong pag-asa ning kakatamong Ginoo. Na ing biyata mo, mapupupos king kamatayan. Nana po kining Ebanghelyong binasa ko, masakit siya ining kakaluguran. Lawin niyo po, ing ginuta mo, at tinya mo na naman kaluguran. Makipangan niya, kaluguran o di Marta, Maria, ampoy Lazaro. Uning ini pong kaluguran at kaluguran ni Lazaro, may sakit siya. Kay ba't nanita, Jesus alayo. Tiburan do ring mapilan kang Jesus, at pepabalita ra kaya king ingkayang kaluguran at kakaluguran, masakit siya. Iapin ni Lazaro. Dapat nanapuning kaya katamong Ginoo, na ikamate iting sakit. Nune bilyari ti para king ikaligaya ng Diyos, baning anak ng tao mipaligayan niya, king kapamilatanan niti. Kalupan po itang Ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, kitang darining alagad, may bayit siyang bulag, nino'y makikasalanan, inibulag, o ring pengari na. Nanong sinabi ng Isus, may bayit siyang bulag, uli na ning may kasalaya, ding kayang pengari. Nune, ban kanita, may bulalag, ing dapat na ding Diyos. Pepahintulutan na ning Diyos ing mibait siyang bulag. Pepahintulutan na ning Diyos ing sakit siya'y Lazaro. At mateya'y Lazaro. Pepahintulutan na ning Diyos ing COVID-19. Ban kanita akit tamo po ing upaya na ning Diyos. Inya itang bulag ganyang milabas sa Domingo, mesalaya mata, pepa kaya pa na ni Ginoo, linto, ingupaya na ning Diyos, at king kapamilatan na nita, metong iyang tanda, na Jesus, yapin ing tinubod na ning Diyos, yapin ing Mesiya. Ban kanitang maniwala la, ding tao, na iya ing Mesiya, ing tinubod na ning Diyos, ba nakatamong iligtas. Makanyan mo na po king Ebanghelyong binasa kong ini. May sakit siya Lazaro. Kanya palang balita rin kayang masakit siya, doon ng Aldo, may tene pala. Kanya pining kaya katamong Ginoo, inagtano po, dening alagad na, tara, punta lang tayo. Pero winarningan dep, uling babasibasan ding bato, uling Jesus, mintala pa mo rin. Ating sinabi na, matudtud siya'y kakaluguran tamong Lazaro, dapat punta lang kay baking gisingan. Yung sinabi na pong Jesus, matudtud siya, ali pala metene. Metene. At ngarap po rin ng alagad na, nung matudtud siya, babipalda niya, sika niya, salese niya, puwarisong may patutod tamo at matutod tamo, sisikan tamo, sasalese tamo, o ang kagising tamo, masikan tamo. Ini palang matutod.
muli nang sabihan, metene. Yan lawentala po yung mete tamo, patang lawentala balang matutudla mo. Ngayong mete matutud siya. Misanaldo, mi bamo niya. Patang lalawentala yung araw, balang matutud siya mo. Talagang matutudla po ring mete. Mete na ilasro nga na ning ginutamo. Dapat king uliyo, matula ko king alako ka rin, ban maniwala kayo. O tegad minta Jesus, o ba't pepaborin ni pamong sakit, o ba't pepaborin ni pang mete, at nga na po kini, ban maniwala kayo. Mete ni Lazaro dapat king uliyo matula ko king alako ka rin. Ban maniwala kayo. Tara puntalan tayo. E paintulutan ng mete at Lazaro, ban kanita po tang puntalan ni at inyang ibiye mas masanting kang Lazaro. Kalupan niya po yung COVID-19. Tutupin pepaintulutan ng Diyos. Ban kanita, in Diyos ipakit na in kayang upaya. Malungkot tamo, maliligalig tamo, mababalisa tamo, mitatakutan tamo, pero sumagid na po niti, at inyang ipakit in Diyos kaya katamo, ang mas masanting. Pepaintulutan na bang kanita, akit tamo, pasibayo, ingkayang upaya, at pasibayo, potangakit ang kayang upaya, mas masanting, mas mayupaya yung Diyos, pasibayo, akit tayo ingapong Ginoo. Uling kalapuring taong, namaniwala kingapong Ginoo. Dakal no ring taong, manalig kingapong Ginoo. Niya pinbinyen na iti kaya katamo. Ban kanita akit namin kayang upaya. Sumangid na ning kasakitan na iti. In Diyos at iyo, nakatamo po lalakwan. Uling kaluguran nakatamo. Tara, mantatang puntalan tayo. Inyang miras ni Jesus, abalo na kinapat ningal dumikot ko ti Lazaro. Kaibat inyang daratang yang. Nga na po panandam ng Marta king daratang Jesus, tinipayat siya ganani. Melakwan ni Maria king bale, at nga na Marta kang Jesus. Ginoo, nung atsuka keti, sana meting kapatid ko. Agyangini balo ko king inanong manadwan mo king Joseph yan akya ka. Pagmasdantala po rin amano ng Marta. Kay batlawan tayong kaya katamang sarili. Ginoo, nung atyo ka buketi, sana meting kapatid ko. Watang mumunan mo pong isipan, amano lang paginakit. Bala mo magreklamo ya. No ka rin ka, o ba't pepabuening kapatid ko? Wari ka kaluguran da ka? Wari kaluguran mo kami? O ba't pepaintulutan meng sakit at mating kapatid ko? No ka rin ka, o ba't pepabuening mo kami? O ba't talakang gewa? Wari rin bulag, king kapamilatan mo manakilag, ding lumpu, makalaklag, ding pile makalakad la, ding bulag manakila, ding pipi makapagsalita la, ding maklak makarandam la. O ba't karelaking kang gewa? O ba't king kapatid mi? Ala kang gewa, pepaboren ming mate? O rene po rin kaya katamo nga mano neng misan, at ang ating malyaring matsura king pamilya, ating kapagsubukan king pamilya, na ano po yung sasabihan tamo? Ginoo,
Ginoo, mag-serve po kayong pisamban. Ginoo, susuyo na ko man kayong parokya. Ginoo, sisimba na ko man aldoldo. Neng Dominguan, timurit. Ginoo, maganakan na ko man. Ginoo, sasaut na ko man. O ba't nginiwa kanya ning mayari king metong kong kaluguran king biye? O ba't may sakit siya? O ba't atin niyang cancer? O kaya meteya? Buat ang atin pong malilyaring makanyan, agad tayang question na nga Ginoo. Nano'y pakibat tamo, nano'y pakibat na ning Ginoo. O ini po, pakamalang kong kapatid. E naburing sabihan, talasalpantaya tamo. E naburing sabihan, malapit tamo king Diyos. E naburing sabihan, susuyo tamo king Diyos, king parokya, karing kapatid tamo. E naburing sabihan, sisimba ka, balang Domingo aldoldo, ala ng sakit, ala ng mati, king pamilya, ala ng problema, alipo. Pero putang daranasan tamo yung kapag subukan king biye, putang may sakit tamo, God is with us. Kaya be tayo, tayong tulutan na, man kanita, lalo tamong mga di, lalo tamong salpan tayo, lalo tamong maniwala kayo, at inya pong agawa, nakatamo lalakwan. I will be with you till the end of time. I will never forsake you. I will never abandon you. I will be with you. Yapin po ita mo tintang Santa Misa. Kaya beta Jesus. At yubusal tamo. King kayang amano. King Banal Eucharistia. Ginoo nga na agyan inibalo ko kinging nanong manadwan mo king Diyos ibiyan na kaya ko. Pero meron po metong yang amanong paginakit. Pero amano yang muna naman ating kasalpantayanan. Agyan inibalo ko kinging nanong manadwan mo king Diyos, ibiyan na kaya ka. At inya pamurin kasalpantayanan. Makanyan mo na kung saan ing sabihan tamo, Ginoo ating kangagawa. At king kapamilatanan niti, ining kapagsubukan na binya mo, lalo ko sanang lumapit, lalo ko sanang kumapit kaya ka. Uling ika, ing kanakong pag-asa. Miyang pasibaing kapatid mo nga na, He will rise again. Oning Marta, ingisipan na, itang tauling panahon, yang nga nang may kibat, balo ko, king miyang pasibayo, king tauling aldo. O hindi po yung sabihan na ning Ginoo. Pagkapakiladaman tayo, ing kayang sinabi nga ng Yesus, ako ing pamanyubling miye ating biye, ing maniwala ka na ko, agyang matiyo, miyayang pasimayo, ating ninuman mabibi at maniwala ka na ko, mate kapilanman. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he should die, will come to life. And he who lives and believes in me shall never die. I am the resurrection and the life. Lawen niya po niyang sabihan ini, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am. At tatandaan niya po king lumang tipan,
anyang kita ng Moises, nanong sabihan kung ninoy ka, nano kalagyo. Ating Diyos nga na, I am who am. Ngayon ni Jesus, I am. Jesus, metong iyang Diyos. Jesus, tutupin po, mayakiting kayang pangataw. Sa likod na, in kayang kadyosan, king kayang pangataw. Jesus, Diyos siya, ang meging tao. Meging tao ya. Kalupata mo, subaliking pamikasala, man kanita yung tao, maging kamanis ni in Diyos. I am the resurrection and the life. Nagburi na pong sabihan, apart from Jesus, there is no life. Apart from Jesus, there is no resurrection. In katunayan, mo po in resurrection and the life. In fact, He is life. Ngapin punong makakawani tamo kang Jesus, there is no life. Uling sinabi na, I am the resurrection and the life. Apart from Jesus, there is no life. Apart from Jesus, there is no resurrection. Kaya kailangan salpantayan tayo. Salpantaya tamo kang ni Jesus, may kanyang Diyos, ang maging tao. At nga nang may kibat, Marta, yes, Lord, wag ino, paniwalan ko king ikayng Kristo, ing anak na ning Diyos, at atang ketiking yato. Meniwalaya, sinalpantaya yon, at anyang sinalpantaya kang Yesus na yung Mesiya, yaing tinubon na ning Diyos na pong milyari, binanguning kapatid na. Because of Martha's faith, Lazarus was raised from the dead. Ulaning kasalpantayanan ng Martha, pepasubiyan binalik na't binangon ng Jesus, ing kapatid na, yapin ni Lazaro, because of Martha's faith. May bangon niya, binangon ni Lazaro. Lawin niyo na po yung kasalpantayan ng tamo, atin pong bubuha. Ngayon kaya katamo ginumisan, from a distance atin niyang inulo, tang anak na nitang centurion, kalaw na, pepakayapan ni, ulnaning kasalpantayanan na, niting centurion, makanyan muna naman Marta, inyang maniwala nga ng Marta, puntalanan ng ngini, Lazaro. Kaya ba't niya pong malapin no king kutkutan, pepalako ng Jesus, ining batong takap. Patatandaanan niyang Jesus, may tiyang, may kutkutya, pikpandya, panakoni ining takap batong maragul. Kaya ba't nanita, inyang alak ko na po yung takap na nung sinabi ng Jesus, Lazaro, lumal ka. Lazaro, lumal ka. Amano ng Jesus. Let there be light, kayo pa yaning amano na ning Diyos. Uli na ning kayang amano, ing mete, ni bangon niya, ing mete, linwalya. O yan po. At may biyayang pasibayo, Lazaro. Linwalya, kalagan niya, at paborin niyang lumakad. O ini po. Nano pa pong burin ang sabihan niti, ining merapat megawa kang Lazaro, it is a prefiguration, foreshadowing. It is an anticipation of what will happen to Jesus. Lazaro media, Jesus Matea.
Lazaro mi bangon niya. Jesus, sinubli ang mebye. Dapat ti Lazaro, mi bangon niya, mete ang pasibayo. Jesus, inyang mete niya, sinubli ang mebye. Dapat ene mete pasibayo. O itapuing pamiliwan na at datang ngaldo, itamong tarasal pantaya, makanyan muna naman ing malyari kaya katamo. Nung nanong milyari kang Jesus, makanyan muna naman ing malyari kaya katamo. Mete Jesus, matitamo. Sinubli ang mebye, sublita mong miye. Pepaitas siya banwa. Mintaya king tunay ng kakarinan, itamo po, itala na katamo, karin. Metong pong pamag sa JD, kalimang Domingo ng Kwaresma, at kindaratang na Domingo, pasibayo po, pinamantaya, in kasakitan, kamatayan, at pangasubli ng nebye ng Ginoo. Amen. Ipasiyagta mo po'y kadamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayumaing tuto, lilalang King Banwatiato, at ang Yeso Kristo, anak ng bukong kinuta mo, pengakliking upayan ng Banal Espiritu, nibit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam lang upayang Poncio Pilato, ni Pakuking Cruz, mete at may kutkot, tinipay ka ring mete, ikatlungal daw sinubli ang mebye, pepeta siya banwa, makalukluk wana ning Diyos ikang may upayang tuto, ibot ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kung ka rin mabye, ampong mga mati, sasalpantay ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pampatawadaring Kasalanan, King Pangasuberang Mering Mete, at King Bie Alalangga. Amen. Ginoo, nung atsuka keti, nga ng Marta, manalangin ng miyabe-yabe kang Jesus sa ginuta mo, at adwan kaya inga kaya bitayo, natamong sumabi, anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Baning Ginong Jesus, datang ano ring magsadyang pabinyag, uling malapit la kayo, at kalingwan ding sasahop karela, at karing kapag subanda, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban keng biye. Bani Jesus, datangano ring masakit, uling kakaluguran ala, at kalingwan ding pamilyang lilingap, king metong ang mabibina, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, kalingwan ding pakamalantang mayawon biye, uling manatili lang kakaluguran tango, at dalawa na ring magpaldas, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datanga na katamo, uling kakaluguran na katamo, at sana kakalingwan, ding payaslag king sulu na katamo, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, paniwalan mi ilagyang ngeni ingig pang ibiyanakeka ing sablangadwan mo. Uling ikaing talapagligtas mi at Diyos, ngeni at magaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting katamong dawon matanggapya at paning Diyos igpang mayupayng to. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at kilagyayan kayang lagyo, king kakatamig kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, Jesus ay anak mo dinina ng kabaldugan ing kamatayan, adan timurin ing biye. King sari ng katawan, tikmana ing kasakitan mi, kambering kekeng tula, at meteyan ting metong ayin, keka ampong kekami. Kabang makisan metong kami king kayang sakripisyo, sopan mo keng magdala kaguna, karing pusanding kapatid mi, ban kayabe na at kayabe mo, miya kami, manggaman king alananggang. Amen. Ing Ginoo, mantabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat ngayo ring pusoyo, makayat na no, king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang paratiet numan ka rin. Ay pag Diyos king alanggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Iya aliwake kami anting tao, inya menang isya king kamatayan ning kayang kakaluguran ilasaro. Iya aliwake ka, inya tsukaya ing kayupayan mo, para pasubiyaning miye pasibayo ing kayang kakaluguran, ang miyang unabi. King kayang pamakirami king meto yato, kaya na kaming pekyabayan, manapagmasusyan mila ring tandaning kekang lugod, ang magdalang biye kami. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralitming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang, babya kapurian keka, at ngaming magkanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Inuing banwa ating lapwat, king kekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. Daratan ing lagyo ning Ginoo, ing daratan ing lagyo ning Ginoo. O sana, ing kakatas-katasan, ing daratan ing lagyo ning Ginoo, ing daratang ing lagyo ning Ginoo. Tumekapin banal o igta, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayang idawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, iwaning tinape, at pipasalamat siya keka, irasone, at binyan karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikungan at kananye, itiin ka na kong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay batinapunan kinumaning kalis, pasibayang pepasalamat keka,
Binyarikalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan, minungko kaniti. Iting kalising kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ang mibubu para kayo para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Potang kakalan niya iting dinape, potang niminungkap ni kaniting kalis, ke kang kamatayan ke kami ang papasya, hanggang aking datang ka, hindi kang ligaya. inyangening gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, darang mi kaya kaiting tinapening di ating kalis ning kaligtasan, lain ning pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mi o igpa, ing sa iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kami ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninaing subling mi, ading sablang mayang nabi. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan Abirhan Maria doning Diyos, isa no sing kayang esposo, kaya bering apostol ating sablang santo, at inupad kim malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang totoo, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingala nangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingala nangga. Amen, amen, amen. Yan yung manalangin tamong mipnong kapanaligan kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami ayat subanwa misamba
king kakanan ni king aldo alto. Ibiyem ke kami king aldong eni, ampon ipatawad mo ke kami. Ding salami ke ka, antining pamamatawad mi, kareng ni kasala ke kami. Mga emuke kay sawul king tuksu, nune ikapuski maro. Ikabas mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling ke kaing kayaryan at ing kayupayan at ing ligaya mangkaman ing alanangga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya antimurin. Pakita mo po ngeni imikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan po. Cordero ning Dios, amilalako, ing kasalanan ning yatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Dios, amilalako, ing kasalanan ning yatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Dios, amilalako, ing kasalanan ning yatu. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ing kapayapan. Uning ginutang Yesu Kristo, ing makaibe tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling wala ding mayawus kingapuna ning kordero. Ginoo, kaya kumat ng matampang makanggap kaya ka, dapat yagas may namano mo, kung pumayag na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasa king biye alanangga. Amen.
Manalangin tamu. O lubos mayo paingit pa, kapamilatanan iting sakripisyo, para ti kasanang manatiling kasanmetong ng Yeso Kristong anak mo, apirakayan mi katawan at daya, uling iya ing ginumi, manggaman king alanangga. Amen. Abi-abi tayo pong pagyan ing orasyo imperata. Manalangin tamu, O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi, bani paglualo mo kami laban kaniting COVID-19, na marakal na inangon biye, at marakal na naman ayaw kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo, para karing sablang tao amiyatasan, ban paligaralan ning penibatanan niting virus, kamasang pataparalan, banaywasan ning pamipakalat na niti, ang pong makapanintulunas laban kaniting sakit. At tabayanan mo na rin kaisipan ng pong gamadaw, ding mitagulaling king pamaning at kareting masakit, king mipnong lugod, kaingatan ng pong gelingan. Makanyin mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan ang pong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, paul na niting virus, manano na sanang milunasan lang, manubalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalamuing kalam mo, para kini kakayap na ring sabla, ang pong makaibe masampatasaw karing pamangailangan daw. Itiadon mi, king kapamilatanan ng ginuming Yeso Kristong anak mo, ang mabibiyad ang pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Nuana Maria, kamasmasding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Announcement po para king kakatamong parokya, Our Lady of the Holy Rosary. To all our dear parishioners, we invite you to send your best family photos for a virtual coming together of the faithful community this Holy Week 2020 in our beloved Pisamban, Maragol. Kindly email high-resolution photographs, either portrait or landscape. Your family name as the subject heading,
For example, De La Cruz family. From March 29 to April 4, 2020, this is part of our best efforts to make our online Holy Week celebration meaningful for all of us. Holy Week schedule from April 5 to 12, 2020 is Holy Week. Please take note that all liturgical activities will be celebrated in the absence of the congregation. For Palm Sunday, April 5, 2020, we have 3 online masses, 7:30 a.m. Kapampangan, 10 a.m. English, and 5 p.m. Filipino. For the blessing of palms, the faithful will be following the celebration online. Live streaming can hold their palms or palm branches or any available branch of leaves, while the prayer of blessing of palms is prayed by the presider. For Holy Monday to Holy Wednesday, April 6 to April 8, 2020, we have 2 scheduled online masses, 6:30 a.m. English and 5 p.m. English. At the 5 p.m. masses, there are extended homilies to serve as recollection for us all during these days. Celebration of Sacred Paschal Triduum for Monday, Thursday, April 9, 2020. Celebration of the evening Mass of the Lord's Supper will start at 5 p.m. online live streaming. For Good Friday, April 10, 2020, commemoration of the Passion and Death of the Lord will start at 3 p.m. via online live streaming. The traditional Good Friday procession at the Pisamban Maragul is suspended. For Holy Saturday, April 11, 2020, a simple celebration of the Easter Vigil will start at 6:30 p.m. via online live streaming. Likewise, the Easter Salubong is suspended. For your daily live streaming of daily liturgical services, parish announcements and updates, kindly like and follow our official Facebook page, Holy Rosary Parish, Pisamban Maragul, or kindly subscribe on your YouTube channel at Holy Rosary Parish Media. We have also set specific guidelines on the liturgical activities and operations of our parish offices during the enhanced community quarantine. Kindly read the guidelines on our official page for more information. Please be guided accordingly. Be safe and healthy. Dakal pong salamat kay kaingan. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ing Diyosig pa pag nasa nakatamong mipnong kapasalamatan ta sanang tanggapan ing biye ibat kaya anting metong aregalo at metong akatungkulan. Amen. Amen. Ing ginutamang Yesu Kristo meteya alang-alang kaya katamo ban mi kabieta mo mi bieta sanang kaya bena king metong abiye karapat dapat karing anak ning Diyos. Amen. Amen. Ing espiritong babiye, biye, agyaga nakatamong tuntun king dalan ng Kristo, anting taong mabibiye para karing aliwag, gawa nakatasanang parating makasadya at makabuklat king pamangailangan na ning ninuman. Amen. Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod at mapamakalulong Diyos, ingig pa, inganak,
at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa midawon ni umetana king kapayapan. Salamat king Dios. Makiramdam kayong ing oras sa karapagdapat. Ngenina ing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos. Takot, eka kakarong at cukup sipin mo signan mo. Eka tatakot, eka kakarong at cukup sipin mo signan mo. Yarap na kamakin ko as bumu emitiko un sera magpatibong eka numanot masilo ako'y kinumo at cukup sipin mo. Eka tatakot, eka kakarong at cukup sipin mo signan